Ya, nak transfer je muri dah, bang. Op, akaba tu biga. Sibuk bang? Ndak lo dah bang. Mangga tu bang. Amang angkara jo bang. Membiak kami mudo. Amak dia nyuruh membiak kami mudo ah. Bikul ni bayar. Dah baru biga. Di mana kerembiannya ambil biga? Di belakang rumah pal tempat biasa. Bagi. Bawa penjel lai. Nah, tak. Ba. Liko kerembiannya ko ki. Entahlah bang. Iyo kat tiran tu mah. Iko kat tidan kerembian ko maki. Bagi. Bawa menjek deh. Ada manjik. Tu sial lai. Biar dengan main bawah. Menjek deh. Jadi bang. Bah, pergi lang, cabut lang lagi. Bang, nama kerembiak aku bang. Yang dah teki. Yang salah subuh. Yo. Bye pal. Bang. Sabar itu ah. Baru kau manjek baru bang. Lu duit tu le. Lebih pandai kawan nang memanjik kerembiak ko. Santiang ko bega. Pinang orang siap bi dinyo ko mah. Pelagi kerambia ko santa dinyo ko. Terdengar juga. Itu aja kan? Itu nak kerembiak itu bro. Kawan nang net ko pal. Bang ki. Bang Joko.